از جوی بشه گله کی حز دکم جبر کو ده هر بشه داویا هفته دا ایلا کم چاندا کردی فولکلورا کردی یان بشه کا زمان کردی یان جی تکیلیه کا به کردیتیه ایلا کم لودر خبر دادن و اف یک جی به گمان دبه آرشیو کا نوازه آرشیو کا به همپا آرشیو کا کو امه به سالان پیشته بس گلک سالان امه بری خوب بدن امه بجن ها هو و چه خبر دایا ها هو چخاص چاندا کردان قدیمه امه بحثا وانیه کام بکن کو ایروجی امه بحثا شخصیت کی بکن کسایت کی هجا بکن کو د دیرو کا کردا دا حقیقتا جی کی مهم هيا جی کی مهم جی دکره هم او هم جی مالباتا وی جی کی گرین دکره امه بحثا مالباتا اخته پیام بکن با خصوص شی لسر شیخ عبدالرحمن اختپی امه بسکنن شیخ عبدالرحمن اختپی کیه برهمن وی چنه گلو چی گوتیه تاثیرا ده برهمن وی دا تاثیرا چی خویا دکه کو من دنوا بشا یکمین دا ده پیشیا کو امه دست به وی بشه بکن بشا میوان بکن صحبت بکن مگوتو بود دحب کوری وی هنه ناوی وان جدانه ناوی وان بالکشیا ناوی زاروکین شیخ عبدالرحمن اختپی aslında ریک جی نشانه مدده کو او سر تاثیر چمایه نما خفتنه ده میوانه کان آشکار بکن میوانه کی هجا میوانه کی دلدار زمان کردی میوانه من دلدار فولکلورا کردیه میوانه من خباتک خدمتک دو و درج بساله از بو کردی تید که پروفسور دکتر عبدالرحمن ادک ایرو میوانه من از بینیم خیراتی دناف خیره ده هون هر هبن گلک سپاست که مالیا و ساعتا خوش ساعتا تجي خوش بيت بوي ميواني من يا راس بيشا برنامج ما خبر دا تقو دسبيكا خباتك من او كوابجي سر مالباتا اختبيانه معلوم هم زانكو زين العابدين زنار جيل سر اختبي شي عبد الرحمن اختبي سر كوريوي حتى سر برايوي محمد جان سرويجي قالك خابتيه برهمكن هجاجي ورقران ديال برد السمجي هنا هجه من کسی کو چخوت ناست که ناست که من دست بکرش مگوت بو کسی کو عبدالرحمن خوجه ناست بکه ناست که کسی کو پیچکت به نوا کردیتی ایلا کی ناویت بیستیه بلکه ریو رسمی تندیت من لی بسایا پروگرام بيجي ما تجديد ام بيجي او كذا كنت نيت تشيك انت كارن تناس بكون خوجام تشكري حيانها ازانم تجي حزخي نوصا بله قضايا ما هزخه بري لسر ميردين يبو نهال لسر شرناخي بله لبله گوند ما دنابرا نسبینو جزیره ده دمینه جبروی که قناغین پرورده لگوندو پشترا هزخ و پشترا جزیر بیرانگی دوام کرد. پرورده فرمی با آوای که کتر یاخوا او لبورسای لیسه و یونیورسیته لانقره او بیرانگی و دوام کرد. لکهلک آوی هیچ بچوکاتیه و المملکت ما جبرکو سیداین ما و زاناین ما این بری لگوری عدد ما بری جبرکو درس دان يعني بري مكات ورياجي او پروردجي مديت يعني عربيه كلاسيك پرورده مدرسه ما ايكو هردم ام بجير مدرسه كردا اوجي يعني شكر بو نسيب ناس تجي خوان المدرسه اوجي تاف او ام بيجن پرورده مديت ما تاف خلاص كرن مناسب بله hocam az باورم اوی مسئله عفو يعني مسئله مدرسه خواندنه اصلا جبو کسی کو تقاضا کردی ده خباته کی بکه از بجم دستبیک که زیرینه یعنی و در فتیجی کو تیجی کرتیه بگمان یعنی هی هنزانن او ج 7 سالیه 8 سالیه دستبیک که دوا وقتا ده زاروکن کردان بره کتاب منظوم کتاب ادبی این کوب کرمانجی هاتب و نویسین او کتاب دخواندن حتی جبرجید کرن بله یعنی چنه لسريده عقيده ايماني يا بچوكا پخشان بله مولود نامه ملاي باتي ونهج الانام ملا خيل سيرتي ونبهار باتي وديوان ملاي جزيري ومموزين وهن كتابين ديتر ان پخشان ارشاد العباد خليفه يوسف بازيدي وسائر قال كتاب دهاتن خوندن اوانا تف يعني هيد زاروكاتيه دجبركو مديتن هنا كيجي او ملكيه ريتميك اكيشا عروزه كوج ملاي جزيري ام بجن اجبركو ادبيات بريا كردا بوي سمبوليزه دبي يعني ريتما هلبستا كلاسيك
کو اف هزار سالا بلکی ته نویسین او ملکه زاروکاتیه ته بدست خسته بله جبروی که اف درفت پک هات زاروکتی آمده بله لعالیه کی دیتر دیسا هر زاروکاتیه ده از راستی وشانگریا کردیا مدرن هاتم کوارن کردی این سالن بری هشتی و این زاروکاتیه مده این کو درد کتن سالن نوتی شونده روجوا کردن ترکیه لسر وشانگریه سر روجنامهان و کوارن مشوپاند هیچ زاروکاتیه ده یعنی دبستان ناوین ده کتم ناف خباتن کردی هم این کلاسیک هم این مدرن به هفره زاروکاتیه ده بو نصیب مجه سود ورگرد قاولي تبحثا يعني بو وسيله ما بحث كر براستي جبركم مجاره مجي الشيخ عبد الرحمن اختبيه وشانا منا يكم قال سر كردي وبزمان كردي وشانا كان بجن راس كود كوفارا كردي ده بوشاندن در حق مالبات اختبيان ده بو سال نوتو 6 مالي ده كوفارا نو بهار ده دنوتو ششه ده دیوان کربلایی بدست مکت پر بالا مکشاند يعني كيف هم جهاد بلي ديوان جزيري زي ديوان ما نديتون بله نوتو شش مجي مجوكا منيري ملازن العابدين هاي الديار بكري او كتاب بري ان مالبات اختبيان جي تفش خو بري وي تشاب كريبون بري زين العابدين خوجي كتب بحثكي زين ملازن العابدين الديار بكري همو كتابين اختبيان وي بدست خو نويسي بون و تشاب كريبون بله يعني مطبعه عند تشابخانه عند تشاب كريبون ملازن العابدين خوجه پشکوتنک نویسی بو بیوگرافیا کربلایی کیو شکی جان مالباته و اف دیوانا وی چیه و سایر بحث کربو پشکوتن خوان پر بالا مکشان جرا عول از راست و مالباته هاتم و مگو از و نویسه بلاتینی از بدم واشاندن بلا ام بجن کرد تف بخوینن او نویس لاتینی ذکر من هناك مالبات دانا ساندن ومن رايكر كوفارن وبهارره هات وشاندن وجوي روجه ويا از بكردي دنويسم بله السبت قاده كردي ده خباتن ما بين افبر دوام دكن هر تقاس باوايكي فرمي من الهيات خلاص كر و ده ادبيات الالهيات اللي بلا ادبيات تركي يا تصوفي دوي وارده من دكتوره كر لأنقرة لبري دقال فيجي باوك نفرمي خباتن من السر كردي هر بردوام بون جدا هزار الششافة جنوت الششافة حتى نها 20 سال زيادة از بكردي لكورين عندكم باوك فرمي دنويس نهاجي سروك بشا زمان كردي وويجه زمان كردي يا زانيغاها ماردن ارتوقليه ت وقت سروك بشا زمان كردي نسا هجام بله 10 سال بري نها دماكو بش وبو ام بجن هم روجا عولد از چوم مردينه بله ركتور از دعوت كر ماجي چوم قبول كر بكيف خوشي ما قبول كر شو ارمانجا من اوبو خيالا من اوبو كو از روجا كي لسر كردي باواكي فرمي خباتن خو بكم ساعت خوش ده اكاديميه ده بله يعني يا جرينك هل بتجبر او يعني باواكي سيفيل باواكي سر بخو بگومان جبر ده خبات تنكر يعني حقي لكولينرين كورد نويسكارين كورد كتكارين كورد دوی مرف نخوي جبرده جداوية عثمانيان و جمال محمود بازيدي و خبات السر كردي دست بكرنا يعني معروفه و ازوي آگاهی بدم گوتارا عول اب كردي و لسر كردان جاليه كردكي و سال 1856 ده جاليه مال محمود بازيدي و هاتيه نويسين جوي روجه و كرد لكولينريه لسر كردولوجيه لكن حتى جها روجا ما دوي قناغه ده ايدي لتركي اكاديميه دست بكريه هل الجهه اللي تر كردستان عراق جبره دست بكربو لبل الفيدر انه دست بكريه افده صار المردين و كارانجي ام دومينه ساعت خوش از انت باسا مال محمود بازدی کرد طبي يعني تصادفه که خودگینه اصلا روس خودگینه ام بجن مال محمود بازدی و برهمن جدا درتين پیشیامه و ام جنها بحثا واندکن لی شیخ عبدالرحمن اختپی و مالباتاوی یا راست پشتی میرکتیان از بینی و تجد وقت بجن اف
یا کلاسیکن سوریانی عرب و کردا کو زانیگاه ماردین ارتوقلی کو اوه که پارود که اوه که وقت که وقت کتبه کی دورده جذبنی تا وقت ام بجن گوتاره کی وقت بجن برفره جیان و حیاتا شیخ عبدالرحمن آختپی و برهمین وی دناویدا تأثیر تصوفی و معنی وانجی تفیده بلیف کریه از من خوازم هنگ باسا مالبات آختپی هم بکن ام زانو کو پوسنیشین یعنی میرکتی بخورا چند کیجی بخورا آنین یعنی چندا دنگ بیجی بخورا آنین چندا مالایان بخورا آنین چندا عبادت دینی یعنی پاراستن ام بیجن یعنی ام بیجن دنگ بیجن میرکتیان هبون چند کیجی چند که کردی میرکان بخورا پاراست پشتی کو میرو میرکتی چون ام دبینی کو جیوان دا کرد دوی دوام بکن مدید کو طریقت درکتن هوله کو توی کیجی تدسپیک آویا خفتنا خودش تهرواگوتیه مالبات آختپی کو خصوصی شیخ عبدالرحمن آختپی بیشتر میرکتیان ته بیشتر میرکتیان خودت کو ته یعنی ادبیات کلاسیک و یا نوجن خودت مرداتینا برهبدوجی ویداری داجی سینورش مرواد درته لی سینور شیخ عبدالرحمن آختپی هم دینه کو تکوه یا کلاسیک جی و یا نوجن جی تشتین گله کی نوجن جی هانیه کینه اف مالبات آختپی یا خصوصی شیخ عبدالرحمن آختپی به چه اتمسفره کی دا برهمن وصا وك رود النعيم وديوانا قوصا بالريكو بيك دنفسين ازمني بيجومان قالك ام بيجن مجارنكو مروف بحث بك انها تخستن بيرامن بري هرتشتي جسردما من تاريخ ادبيات كردي بله باوريامد و مروف دست بمجاره بك چاوكو تجي كرمكر بري ميرين كردان هبون مدرسين ميران هبون وك مدرسة صور الجزيرة بوطان ميركتيا هري نافدار وهري تمندرج وهري كاريجر جبركو ميركتيا جزيرة بوطان دنا ميركتيا كرمان جاندا جبرويك ام بحسابت كان ام تفجي ناس كان نخو شرف خان الجزيرة بحساب كي 6 ميركتيا كردان دكي مجارة مجي نميركتينا لبلي طبي هيزان ومكسا وآمدية وصوران وقلكن جار دنمونيا جزيرة بوطان ده مير خوديتيه بري هر تشتي مير مقتدره كان بله اركك يعني بله سيستمك ويا پرورده هي ومدرسيان آوات كي انشاد كي مدرسه هري زده ان موجود سال 16 هم ده هاتنا آواكر مدرسين بسيستم وك كليه مازن سال 16 هم ده يعني ان ميران بله بري ميران حكومات كردان هبون وك شداديان وأيوبيان أوانا مدرسين وان إن دولتهم بون أو دولت بون شكو بيشتيوان كرد نزيرين بون ميركتي آوا بون فقط ديس السيستم اقتدار هبو دوا مدرسة يانده پرورده بو كردي بو جبركو پرورده بو كردي بو و گوتن بو كردي بو هيدي نويسين جي ايدي قلبي بو كردي بره بعربي بو نويسين عالمين كردان زاناين كردان برهمين خود تف بعربي دنويسين زمان سردست او بو جبركو زمان علمي او بو يعني چاكو لروماي سردما يونان ده زمان نويسين امج زمان روماي بو والاوروبا حتى بساله 15 هم همو انجليزان جو المانان جو فرنسيان جو تبع زمان لاتيني دنويسين زمان روماي دنويسين بهمان رنگي الرجلات نافين جي الجهان اسلامي جي لنا فرسانو كردانو ام بيجن تركان وشركزان وين دي ترجي حتى ملاطن افريقيا وبالقان وسائر تبع عربي بو زمان علمي يعني آلية علمية عربي شو كس فيك نكار اعتراض اللي عربي زمان علمي رجحلاته دما كدريش في سردستي عربي دوام كريا طلع اوروبا سردما شاخ نافين دما كو كتابك عربي ديتن اوروبيان بچاوكي بيروز لو كتابه دنيرين ددانين جهكي بلندو باقش دغوتن اف كتابك بيروز لورا دچاوان حمو كتابن عربي كتابن زانستي بود بله لورا او سردما زيرين عالم مسلمان سال دهم ويازدهم نهم ودهم ويازدهم بس سال ده اوروبا امبجن باشكتي بو علم وزانست هنر معرفة الله مسلمان بو والحاصل السردما ميركتي عنده سيستم مصابو جبروي كي
جبر هبونا وی اقتدار و پرورده ابو کردی ادبیات کردی یا کرمانجی تایبتی گلکی پیش کرد. طبعا ناف کرمانجان ناف المنطقه ایرانی جی مثلا سردم حسنوی عنده بابا طاهر عریان دو سردمه ده مال پریشان دینوری به همان رنگی و پشت سردم اردلانی ده مولوی و یندیتر اوجی قناغ کدی ادبیات کردی جال جغرافی و قناغ تاریخی و گلکی دولمنده. ایجار اف سیستم ده سال 1805 ده بداویته. سیستم میرکتیان. بله. یعنی جو که سال که گروهر 1805. بله. دوی ساله ده دوان سالان ده همو میرکتیان کرمانجان ایدیج حاله رادبن. Yani devleta imparatoriya serdest Osmanîne û şer û pevçûn jî çêdimin ji ber sedemên cûr bi cûr. Ne tenê sedemên tedû aidiyetê û milliyetê ne tene ew sedemin. Piştre ew sedem derketin ya rast. Ew bûn encam di destpêkê de îqtidareke sürüştiye. Yani mir dibêje ev der welat cihû warê min e yani çira tu mudaxeleyê min dike. Destpêkê de bi vî rengî li belê de encamê de helbet têk diçin. دما کوتک تچن اید او مدرسه والا دمینن به خودی دمینن او مدرسه بره این مازن ایدی او پرورده لوان هاو دوام دکه والا هیک رود ده tam دوی وقتی ده 1826 ده مولانا خالد شهرزوری وفات کریه چمان بحثاوی دکن چکو مولانا خالد و بزاوا وی adeta ketiye şuna mirektiyan. Yani bizavayı navı Haliditiye. Mevlana Halid bizavayı Haliditi. Haliditi tkeve şuna mirektiye. O Mevlana Halidu nunerin wi en deverin cur bucur en Kurdistan'a en ku belav bu neji tkeve şuna miran. Yani çağ çedibe yani bir rangiye ev nunerin wi her yekli ciheki nahnu حوجم نافي وان بيجي بشتري بالكي مش بحث هيك بكنجبر مالبات اقتبيان her یک جوان لدوره که مدرسه که آواد که تکیه که آواد که ایدی دبیر روبرو ارگانیزاتور و مدرسه و تکیه مدرسان وردگره پروردت که و دستوی و ملاین وی سیداین وی دناف گلده ام بیجن بکارو بارن صلح و آشتی رجی مجول دبن و هر وها هزاوان زیده دبی به دولت ایره لسر ناو کردان که و ناف پیوندی داویا عثمانیان ده بونمونه ام بیجن يعني پیوندین کو دولت را چه بونه شیخ عبدالسلام بارزانی شیخ عبدالله نهری شیخ سعید پالو بله و یندی ترتب مثلا خالدینه دناف geldi جخوا tamamen ريفبري kontrola geldi deste wande yani reber yani idin ne tane reberin manevi en tasavvufine da hemen deme de reberin civakineji u buna reberin siyasici icar dve qonağı da edebiyata kurdu her berdevam buya dva medrese yandaca edebiyatek hebuya helbet farqek heye beri mesela methiye jibo miran dahatın nivisin çav melajziri damat beje ای شهین شاه معظم حق نگهدار تبی سوره اینا فتحنا دور مادار تبی نه جمیر شرف جزیره را مثلا گوتی به احتمال که گله که مازن سردما با یون دیجی گوتنه وداعی جی گوتی یون دیترجی سردما پشتی میرکتیان ده ایدی میر تننه کی کتی شونا و شیخ نقشبندیان این خالدیان کتنه شونا میران ایدی مدحیه جبو وان هاتنه نویسین حتی این شاعر مهند و سردمه ده دیوان رو تف مدحیه هم پیکتن امجوار بدین دیوان مدحی یعنی سری حتی داویه مدحن مثلا شیخ عبدالقادر هزانی دیوان وی تف مدحیه نجبو شیخی خو شیخ عبدالرحمن تاغی بله لبله طبعا شاعرين بفرنجي جلك المنطقة بوطان دفركة ومنطقة جولاميرجي وبليسة دفركة يعني يا راسي دو دفر هنا لباكور دو دفرين ما هنا نافندا منطقة بوطان باسرته لور الشيخ خالد الجزيري خليفة مولانا خالد الشهرزوري لور تكيا ومدرسة آفاكيريا باندورا بيجيشتيا منطقة سيرتي وميرديني وديار بكري أختبيجي بويفا جرداية و دفرا ديجي نهري يعني جولاميرجو بليس
yani du deverên me hene ku edebiyata Kurdî divê serdemê de li wan deveran bihêzin. Ya rast xoca mesela ew da meriv dinêre yani meseleya terîqetê û meseleya xalidîtiya jî em bijin ku em taybetî meriv xeber de Nakşibendiyê da meriv dinêre ku terîqeteke Sünnî ye. Terîqeteke ku tesîreke mezin jî girtiye. Osmanî jî mesela te bas kir Osmanî aslında destekê daye ku ji ber ku li İranê jî Şiî hene da ku li ber wê jî bive wek tamponekî wek bêje wek hêzekî aslında Osmanî jî destekê daye terîqetan jî hem bi awaya em bijin ji bo rêvebertiyê ji ber ku navendeka îndî ew jî diçe em bijin navendeka otoriter jî diçe divê hêzên li taşrayê jî hêzên li herêmê jî divê werin xurtkirinê bi wî çavê jî Osmanî destekê daye. Bi vê destekdayînê meriv dikare li vê meselê jî binêre acaba yani tekkeya medreseya Axtepeyan Osmaniyan destek İslam'da meriv dikare bêje? Ya bêguman Kurd ne bi tena serê xwe ne di dinyayeke cuda de ne. Yani berê her tiştî ji xwe împaratoriyeke bi navê Osmanî heye. Li aliyekî li aliyê dî Safewî hene piştre bûna qaçar navê wan ne girîn gelê de encamê de Osmaniyên Sünnî û İraniyên Şiî. Ev rekabet bi taybetî sala 16 hem de bi rekabeta Safewî û Osmaniyan. Yani jî bi şerê hêjî ji xwe heye hocam yani. Dest pê kiriye ew rekabeta hem milliye û hem jî dîniye. Yani her du aliye wê hene. Kurd di wî wextî de jî tabii Sünnîtî li ser Kurda bêguman karîger e. Lewra paşxana wê kevne. Yani bawerî biveneve insanek yani miletek bawerî berî wî didehin berî wî miletê de bidehin tişta. Yani berê komeleyê çawa berê şexsa didehin tişta. Yani ji ber ku Kurd Sünnî ne tercîha Osmaniyan kirine. Sebebên wê hene ya rast di destpêkê de Şiî hatin welatê Kurda tev girtin destê xwe. Li belê mîrên Kurd diçin mesela xoyê ji bo serdana mîrê Şah İsmaîlê Safewî bikin. Ew xefkê li wa vedide adeta dafkê li wa vedide û teva êsîr dike ji ber sebebên bi vê rengî û sebebên îtiqadî jî Kurd tercîha Osmaniyên Sünnî dikin. Osmaniyên Sünnî jî em bêjin mafê xweseriyê ji ber ku didin Kurda duê serdemê de yani tifaqek çê dibe ya rast peymaneke. Îcar piştî mîrektiyan tişta ku we balkişan ser wê demê jî bêguman ew jî xaleke girîng e yani rola wê di belavbûna xalidîtiyê de zehf zêde ye. Ew jî wiha ye çawa ku malûmê we ye di nav Osmaniyan berê Naqşebendîtî tune bû. Zêdetir Bektaşîtî hebû, Gulşenîtî hebû, Xelwetiye hebû. Xelwetiye tarîqeta herî berbelav a Tirka ye. Ocağa Yeniçerî em ji tarîxa Osmaniyan em dizanin ew tev Bektaşî bûn. Îcar dema ku Yeniçerî ji holê tê rakirin yani li gor çarçoveya rewşa hundirîna Osmaniyan de hemû tekiyayên yên Bektaşiyan vala dimînin. Tam di wî wextî de xelîfeyên Mevlana Xalid digihîjin Stenbolê. Osmanî jî ji aliyekî ve dawîl Yeniçeriyan anîn ji ber ku Yeniçerî bi war hezirên batînî hene. Hurûfîtî heye û em bêjin baweriya we bi nêzî Şîane jî hinekî Yeniçerî. Ji ber wê Osmanî dibêjin Mevlana Xalid ji ber ku kesekî Sünnî ye, Xalidî Sünnî ne. Yani bi taybetî vêyekê dupat dike Mevlana Xalid. Ji duaz û nasîhetên xwe de ji mirîdên xwe re dibêje hizrên Wehdetul Vücudê ne hizrên me ne. Kitêbên Wehdetul Vücudê nexwînin. Yani ferqa Mevlana Xalid mesela ji Melayê Cizîrî ev e. Melayê Cizîrî jî Sûfiye hatta Naqşebendiye jî belkî li belê helbestvanekî Wehdetul Vücudê ye, Wehdetul Şuhudê ye. Tasavvufî di nifsî. Erê li belê Mevlana Xalid û xelîfeyên wî bi Sünnîtiyê ve gerêdayî mane. Ji ber ku Osmanî vêyekê dibînin gotine kerem kin. Ji xwe me bi vê maqsedê ji bo belavkirina Sünnîtiyê me dawîl Yeniçeriyan anî û em bêjin Bektaşîtiyê anî kerem kin tekiyayê wa rûnin bicî bibin. Bi vê awayî xelîfeyên Mevlana Xalid li Stenbolê jî bicî bûn. Ne tenê li Kurdistanê gihîştin Stenbolê çûn Balqanan Şeyx Şamil mesela ew jî
دكيجي مولانا خالد چون قاهره چون افريقيا باكور حتى چون امريكا چون قبرص يعني تصوفا 100 ساله 19 و 20 لروشلات نافين تف بمولانا خالد وقالتها يعني مثلا محمد علي قلاي بخصور نافذا ميناك يعني ميناك يعني او جنونر مريده كي مولانا خالد شارع زوري يعني تشتكي قال لك بالكش ازمي ما تشارشوفه كي ما تشكر يعني ده هم تشوا او حاضريه كجبو طريقته وحاضري وجبو مالباتا اختبي هاتيكرني ام زانكو اختبي ج نافچه چناره لديار بكري كو مدرسه كي آواتكن ام تكار بجن تكه كي آواتكن جبركو نتني خدمتا مدرسه دكه راستا يعني تكه د مبستا مدى اوكو قالك دواران دا خدمته دكه د مالباتا اختبيين دا كو مر باس بيشيا كو مر باسا شيخ عبد الرحمن اختبي بكه باوی دوی مر بله ببینه نفس ازبنی شيخ حسن النوراني شيخ حسن النوراني باوی مالبات يعني شيخ حسن النوراني او بخوا جولامرگيه باصل خوا هاتيه دفرا او بخوا مالبات او کوچ کریه هن شرو پفچون چه بو ندنا مالبات ده او بخوا هاتيه هاول لو دره بجهبويه منطقه امجن نابره بليسو سيرتي مالي شيخ حسن النوراني بخوا دچه باسرته گاوادی مگو الباسرته ناوندك خالدتي آواد به خليفه مولانا خالد شيخ خالد الجزيري لور او ناوند آوا كري باسرت شرنا خنص خوجم باستكن اري گوندكي شرنخو اروهي لو منطقيه يعني گونده انها من بجن گوند لي دوي سردمه ده يعني adeta yani her çıkas gündeci adeta buya cihe revebiriya hereme yani. Yani çima jberku medreseye ke xurt u tekaya ke xurt lwe dere ava buya. Bi taybeti serdama Şeyh Halid Zebari de ev geleki bihez buya. İcar وقت نونرتيا حريمه كرنا قاعد ما بحسوي سيستم كر اري ايجار لباسرته شيخ صالح يسيب بشتي شيخ خالد الجزيري كسكي خلك بليسه هيا شيخ صالح يسيب كي جرد بيجه هاتي ور خوانديه والور مايا وبشرب ويا بوست نشيني ودر بويا رافابر وتك يعني شيخ صالح يسيب كي عشيره سبكي يعني اري شيخ حسن النوراني باوي هالبستفاني ما دشي باوي الورد خوينه و ام بيجن د اصول طريقته ده بين نونركي طريقه خالدتي نقشبندي وشيخ ويجرد بيتو بتشا دياربكر الويدري بجهبه طبي دهاتنا شيخ حسن النوراني يا دياربكر ده شو ارمانش اوكو لور مدرسه كيفكي وتكياي كيفكي خالدتي بلاف بكي ارمانش خو افا او اتمosfera سياسي كما بحث كر يعني بيونديا ام بجن بشتغريا عثمانيان جو سنيان را فردج خود در او يعني سياسه دولته يعني دبجه خالد السني ناز بشتغريا بتمو سياسه دولته افا دوس هردمه ده يعني افر حالته هيك نكار نحو جاي مرب انكار بكي لو ما بشتغريا ددن شيخ حسن النوراني جي ده ارشيفان ده هيا بينجو دو بارسل ملك هبيوي سلطان عبد الحميد لجوند اختبه هون دزانن البجم اختبه تكليا ما جش خو خرط بيها اسباني تكليا ما بشي يعني السلطان را قال خرط بيكو عردكي برفره دوان جبوكو تكي ومدرسه اري بله الوادر بفياوي شيخ حسن النوراني بجهد به لاختبه توبوغر يعني جغرافيا امبيجن كيفنا برا امبيجن نزي دياربكريا لسر شنارا ايرويا بله شناريا نزي ميردينه جي تحسبه بله ماضي داغو وسائر وبسمل الوادر دورا اختبه يعني معرجه كي معروفه دبنجيو دودياندا شويه ودري مدرسه افا ببورنت بنجيده بله 1905 شيخ عبد الرحمن اختبي هالبستواني مد بنجيو سيده الودري هاتيه دنياي بله د شيستو سيده يعني سياندا تري اول غوردا فوكادو هاري شالي جراماتيك و ام بجن سي ام وقت دفر بوطان ام خوي بكاتين بجن سي اري
الشيخ حسن نوراني وفات كده شيستو السيدة قراوي الويدريا بشتر طبي الشيخ عبد الرحمن أخته بيجي الورتي دفن كرن وصالة جاركي الويدري أمجن قل وكم مهرجانة كده دارت خي ببيراني نوان لكن بقير سيء يعني بده هزارا إنسان الويدري كوم دبن ونرى مالباتي يهري داوي هم از بحث بكم هر هات روجه شيخ شافي بري نهاب دوسهي وفات كر نونري هري داوي بله وكان بيجن بربرسي مالبات نافي الشيخ شافي بو حتى ترتا كرديه ده وقتكي بويره جما برنامج تشيكر مغازي بكر بو ميفاني ما يعني ماغو كاتو بحث مالباتا خوبك ويجي رحمت كر بله او تراديسيون بفي اوي قضيه ديوانا ويجي هي يا بخوتونه يا ها برهف كريه او أزبار نص أزبار مالبات برهم تبل دست ويدا الشيخ شافي ويجي رحمت كر الشيخ حسن نوراني تشاوكم جوز الشيخ السيان ده السيدة وفات كي قريبي الشيخ عبد الرحمن بيجي عبد الرحمن الجاري ملول ده روض النعيم ده وسبح ساخد كي روحية أختبي وساي أو بخو خد دينا صانده دفر ده هي أزباني كاب خوينا تبي بيجي أبي عبد الرحمن زاري ملول لقب شمس الدين زلوم وجهول أري جيجر مرتب روحية جيجر مرتب روحية شافعي أبي روسيا وطن أختبي روسيا وطن أختبي بله وطن أختبي يعني لفير ناسنامه ياخد تبي أو بخوا ددمه بيجوش يعني اتخاطى إمام عشري أري طريقة بزن نقشية خالدي أري يعني بيجي نافي من عبد الرحمن مخلصة من روحية مجن جندة من أختبية وطريقتها من خالديتية واعتقادها من أشعريتية يعني إنسانة كي برزانة بزانين برهف كرنا هر تشتوي بزانينه أزبن زيت الشيكي بيجم نها مخلص روحيبة أم زانوك هلبس عند نفسيني يعني مخلصك هبة زادت تريوان هلبستن يعني هلبس عند نفسينه دواره هلبستان ده بپیشکتیه ام دزانه کو داهنه رکه یعنی تشتکی نو آوا کری عینی وصایه نو آوا کرنا ویجی کو هلبستوانه که دوی دمه ده ام دزانن و کیجی کو د زانینگه هدا مردانه پرورده کرنه مکتبه ده خواندیه ام دزانه کو کسی کو د علم هلبست بنفسینه دوی او د ناوا جواکه که وقت بجن ام بجن باجروانیه دابه yani aslında nefisandına helbeste birrahi bajarvaniye battı. Rasta. Le em dizane ku çınar ve heyameda gündeke. Em dizane ku Şeyh Abdurrahman Aktepiş gündekiye. Gündiye ji aslında yani. Bele. O her tişte xoji diyor medrese ve mazbuna xoji dinava günde da. Le em radmen em dibini ku 5400 hab khal hane de rawdal naime da de divana wida gelle gelek vak bejin berfreh nefsandiye و به طرز که کلاسیک نویسان دیه و چه خیلی از بیشیم که او تشتی که همین کرنه لوی داره بطال ده باش برکو شیخ عبدالرحمن گندیه و هلبستی وی معرف دنیره راح کی باجروانی و شارستانی که عجیبه معرف چه و مسئله پارو کو آشکار بکنه ev sosyolojiya Kurdan a serdama pişti mirektiyan neşet ki yani serdama pişti mirektiyan da çavakumago Haliditi بلاف دبي و الشيخ مازن ان خالديان ونرين خو ردكن غوندان بله نكارن واركن باجارن امين باجارن تاريخي مثلا نافندا واني نافندا بليسي نافندا دياربكر يعني يك انسانك بيجي والله الشيخ صالح يسيب كي ازريكر مفر زحمه الودري بتجيب به بله غوند هناك هي سانترن افيك يا ديجي مروفد کاری بشبینه کالجین پیشکتی این روزنامه. یعنی ایرو کامپوس üniversiteyان کالجین پرورده این تایبت. چقدر دوری بازاران بین آواکرینجی نه نابی آریشه. نه؟ بله بله. یعنی چقدر دور جیبه کس نابی جوالا دوره ازاره که خورنک برعکس به هر کس دبیم امی پره بدن سال 30,000 پره میناک yani نحو جام زده دتای بدن رای دکین چرا تقول ول السيستم هي perverde بهذا بقاليتها يعني نقطة بف وترك كود بيجن خالا نيرانجي دفردا أفا يعني ودمي علم لناف كردان هي عالمين كردان برشخوش بريد ناف دارن
علم مدرسه يعني تێدا زمانزانی هەیە منطق هەیە پۆئتیکا هەیە رەتۆریک هەیە بەلاغەت هەیە علمên دینی ئەم بێژن کەلامە و عەقیدەیە و فقه وسائر اصول الفقه هەر کەس حەق وا علما دەرناکەوێ فقط الجەم کوردان ئەڤ هەنە ئەنا عالمێکی وسا بچێ سەری چیاژی مەدرسەیەکێڤەکێ ئەو دەر تێ ناسکردن ئیدی دبێ ناڤند ئەر ئیجار ئاختەپیان هەندە زانانە ئاختەپی هەندە ڕەوشەنبیرن خواستنێک و گوندێ خوا بخن يعني وەک باژارێکی يعني جالية هزه وك ناوندك علمي يعني اف بزانياري تفقريانا مثلا شيخ حسيب هيا برازي هالبستواني ما شيخ عبد الرحمن برازي ويا كوري محمد جانا بله او بيتك خود دبيجي حسبيا هردم ببيجا ازجان ودل اف دعاء يا الهي اختبا مجزره وشيراسك من را يعني دبيجي بلا دعاية وردة اف بي تش بلا تش بي يا الهي اختبا ما جزره شيراسك بنرا ليفر طبي جالك معنا دفي رستيه هنا يعني دخوازي بيجيكو يعني موديل ما جزيره وشيرازه جزير جوا ادبيات كردي سمبوله شيراز جوا ادبيات فارسي سمبوله بله اختبي دخي هفسنك جوا جزيرو شيرازي يعني ارمان جاوي ایدئالاوی بلنده بله ایدئالاوی ملای جزیریه حافظ شیرازیه سعدیه شیرازیه وک سمبول تابی بله يعني تقول جندك اري بناف جنده لبل جالي سيستم و جالي زانابونه و جالي هزا ادبي و شيرازي وجزيره بوطن فرق قوي نكيمه يعني نكيمه اصلا نكيمه اسبني طبي دي حياتها مثلا اختبي ده معرف دبينكو لدياربكر جي قالك زيدج يعني تاثيرك باشرفانيج اصلا سروي هي بله ليه دي مثلا من ديوانا وي درول ده نعيمه ده كومن خصوصا فيك بر اشكره دبينم او ده هلبستي مي ده از دبينم رحكي كرديتي ده هي زبني از باورم اوه که احمد خانی ورگرتیه جبرکو احمد خانی هی وهنگا ده زاوی ده دماوی ده کو نتو پروری تنبو کل دنیای تنبو احمد خانی ده نموزینا خدا وی که آشکره ده نوبهارا پچوکان ده آشکره وی که ده بجه تاثیر که احمد خانی جه کو جه بیتن ویجی وقت بجه سود وردگره تاثیر که چوا دنابرا احمد خانی و اختپی ده هی يعني تن دوار كرديتي دا يان دي وارين ادبي دا جديد غري اف خال بر جرينجا لبلج بوكو مجار ببنجهنا من تبع از برهمنوي بكرتي بدم ناساند شي بخوجا دتاين بشرا باخ فنديس بلا او فالانا مين شيخ عبد الرحمن يعني تجي بحث داهنركه داهنركه نویسکارێکی gelekî orijinale gelekî giring e du berhemên wî ên giring hene va berhemên wî gelekî nav dane hêt serdema wî de ew berhemên wî yek Rawdun Naîm ya dî dîwan du berhemên wî hene hûrgiliyên wê gaveke din em behs bikin bi taybetî Rawdun Naîma wî hêt serdema wî de deng vedaye de 1883 de belkî kêm zêde yan jî 88 belkî نویسیه Rawdun Naîm wê demê li Stenbolê rojnamegerên Kurd kovara jînê de yani şaşbim bihîstine ku berhemeke wisa hatiye nivîsîn îlana wê dane alimekî Kurdan berhemeke wiha nivîsiye em wî pîroz dikin nav filan bevan Şeyx Abdurrahman Aqtepî binav yani li vir hê hebûna berhemê bi serê xwe giringiyeke nîşan dide lewra berî wî serdema mîrektiyan de rasta yani cizîriye û feqiye û xaniye û bateyiye û siyapoşe û selîmiye sewadiye û yên dîtir henin lêbelê digel wê jî berhemek wek ya Şeyx Abdurrahman nehatiye nivîsin yan jî hê jî Kurd dibêjin nivîsîna berheman bi Kurdî tiştekî giring e giring dibînin bi rastî gelek giring e yani دوێ سەردەمێ هێژی پێویستە و ئەدەبیاتە کوردی پێش بکەوێ بەرهەمێن نو بدێ
دقادن جدا ده دمجارن جدا ده بشوازن جدا شيخ عبد الرحمن أبيك بيكانية ديسا جلادة علي بدر خان دماكو هوار درتخي دوی دريد شاعر و ادیب می کفن دنویسه افسر ناو نویسه کویه شاعرین کردان ده ناساندن شیخ عبد الرحمن جی بهستیه دگل کو ندیتیه جی بحث رود نعیم و بتایبتی دکی دیسا ججوه داویه جگر خوین شاعر ملی کردای نتوی یعنی جالی هزرن خو یعنی هلبستا نتوی جبرکو دامز راندیه مثلا جگر خوین وقت شاعر کی نتوی کردان حفده شاعرين كردان دجميري شعر كويها بالكيشه حفده شاعرين كردان دنا ساندن يعني دناف حمو كردان ده بله يك جوانجي شيخ عبد الرحمن اختب وها نفيسيار نظام روض النعيمه نظام تشاوا وسبس نبي ددي يعني د سردما بردجي شيخ عبد الرحمن ب برهمن خو بطيبه روض النعيمه هاتيه ناسكرين إيجار مونسر برسبة برصاته الشيخ عبد الرحمن ده سبب تأليف روض النعيمة ده تشتاقوا تدبيجي بأواك أشكره إيزاحتك يعني ده سبب تأليفه ده چیه سبب تأليفه برهمه نبونا برهمن بزمان كردي بله خودی لینه درکتنا زمان كردي قيمة زمان كردي و ام بيجي بچوك ديتنن تركان فارسان عربان اكود بيجن هاني كردان اديب شاعر دركتنا falan برسي في ريفاتشتا لورده يعني گومان تونه لپای شوپا خانیه چاکو دما خانی دبیجه گرده هبو یا مجی خدانک صاحب کلمک لطیفه دانک من ده علما کلام موزون عالی بکر لبانی گردون دوی شوازه سبب تالیف ایزاح کریه فقط فرقك هي لقو تراديسيونا عالم بري هاي دبيجي مبرهم جبو برازي خو نفيسي جبو براي خو نفيسي يانجي حوالي من مجلس كده جم داخواس كرن شيخ عبد الرحمن دبيجي مرود النعيم جبو براي خو محمد جانو محمد سراج من نفيسيا يعني وقت سببك شنبرجي يزحدك جبو وان نفيسيا حسكرناك ما شاء الله مزنا يعني جو براي خو بله همك او صمر بنس بله الشيخ عبد الرحمن طيبتياوي اوا يعني هزرن خو اسلوب خو زانين خو فيري زاروكن خو كريه فيري براي خو كريه بيشي براي محمد جان اوجي جلكي جرينجا نيفسكارو شعركي جلكي جرينجا وفيري هردو قرن خو كرنا قرن ويكينا كربلاء وعسكري هردو جي شاعر نيفسكارن جلك هجانن وهروها برازيوي يعني كوري محمد جان او جي حسبي يعني شيخ عبد الرحمن داخل جعيني مالباتي بين شاعرين جوره دركتنا بله ازمني تباسا كوري ويجي كره حتى مورن سيرفي مساله يعني هم عسكر هم جي كربلاي بله ام زانكو كربلاي يعني وعسكر جي عسكرين ين اهل بيتنا يعني اف جي تي مانيكو تاثيرك اهل بيتي یا جنب بجن برا اشکره برا خوشتر وره فهم کرنه تاثیرک علویتیه یا جنب بجن یا جه حس کرنا حضرت علی ده تاثیرک مازن لسر عبدالرحمن گرتیه کو ناوی هر دو کره خدانیه کربلای و عسکری اف ده اثرین ویده برهم ویده یا جنب بجن هلبستی ویده دیوانه ویده خویات که از بنیوینا بگومان اگر ام شيخ عبد الرحمن اختبي وقت دامزرينر اكولك ادبي بحث بينن كوش خو وصايا دبرد گومانتونه اكولك ادبي اواكريه و اندامن و اكول پیشي اندامن مالباتا وينه چكو اكولك دوج اندامن و اكول هبن يعني بزاوك ادبي اواكريه چاوا گوتارك خود من دست نشانجي كريبو سي دستورن بنگهين ان و بزاوا ادبي هنا في اكولا ادبي يا كم كرديتيا مقاوده بحث كر بله يعني بري هرتشتي جبو كرديتيا خو جبو حج زمان خوتكي جبو كردا بخدي نهله بكردي نفيسيا لان خو بهساني براحتي تكاري بعربي وبفارسي وبتركيجي بنفيسي يعني افلا تاثير يهري مزنه بله او حزرا كرديتي يعني بله او اشكرها لو را ماموزين استنساخ كرنا بله يعني او الميدانيه و ين باي ويجي بهمان رنگي اف هزرا خود ديار كرنا
يعني براي ويجي وهردو كورين ويجي برازي ويجي اف هزركه بنجهين افي اكوليا بله يا دويم علويتيه بله اهل بيتي اهل بيت محبته اهل بيتي حجي كرنا اهل بيته جناب پیغمبر معلومه ويا اهل بيت اهل عبا يانجي حسن وحسين وديا وفاطمه وبابا وامام علي اف اهل بيته پیغمبرن ايكوج نسل حسين حضرت حسين تين سيدن ايكوج نسل امام حسن تين شريفن شاندا اسلامي ده كولترا اسلامي ده يعني وصهاتنا بنافكرن بويرا كربلاي فاجعه كربلاي باندورا كمازن بتايبتي لسر ادبيات فانان كريا لناف سنيان ديسا معلومه ويا جبر في بويره لناف مسلمانان امبيجن نيرين جداء سياسي جي دركتنا هول يعني رانجي خدای سیاست جي حتى كو يرو غافا دي دسبيك دما بحث كلام مجن شيعيتي بويا مذهب رسمي دولة صفويان سنتي بويا مذهب رسمي سلجوقي وعثمانيان يعني رانجي خدای سياست جي دناف هروها رانجي خدای اعتقاد جي مثلا لغور شيعيان ركنك ايماني اوكو لغور باوريا وان شوا امن بجن پیغمبر حقه او دبيجن بشتي پیغمبر بيوست بو زاوايوي علي بكتاشوناوي بشتي كروي حسن بشترى حسين بشترى زين العابدين يندي تر حتى امام محمد عسكري 12 كس 12 12 يعني ابو اعتقاد جبوان اعتقاده يعني طبعا الجم سنيان تونيا ايجار الجم سنيان هر شخص افتونه يجي تراجيديا كربلاء باندورا كم مازن لسر شعرين سني كريه بتايبتي ادبيات لو ادبيات والشعر جهه هستياريه شعر تخواتي تشتن هستيار بنفيسي يعني تشتن ليريكن شخصينا يعني حسيات خو درونيه خو بسيكولوجيا خو دين زمان يا راس الشعر شخو قوي يعني لما الشعر ببر رئال تقر رئال دبي تشتن شنبر بن تشتن روجانه بن تشتن تاريخي بن هيدي بدو قلب النسري يجرج برويكي ده الشعر وادبياته ده اهل بيت مجاركه بنجهينا بله ازبني اهل بيت تقو او كيوجي حلبستين ويجي فدرنا مسابقه بخينا قنا خوشترجي بر باشت به فرم تبخينا از بخينا كرمك بله للسر حسن وحسين نفسان دي مرسيه للصحراء كرب وبلا شيخ حسين دهن خشكو لبتشنا بو شيخ حسين شيخ حسين ده صح يعني ليفينوي دافيوي هشك بوج تهنيه دوي الصحراء كرب وبلاي ده بيجي محترم دما تازه بيتن هلال جديدا محرم دما تازه بيتن هلال جديدا بكن ما تعمي بردلال بيجي دما هر سال مها محرمه وري اجبركو بويرا كربلاء مها محرمه ده قوميه بيجي ماتمه نوبكن يعني الفيدري ريتوالين اهل بيته ان شيعجي الجم شيخ عبد الرحمن اختبي خددن در يعني نتنه محبتك خوز ساده نتنه محبتك ساده شيخ عبد الرحمن اختبي تشاوكو ماغو محبت اهل بيتك خستيه دستورك بنجهين ساعت خوش دفي لوما نتنه مرسيه نفيسيه مثلا مرسيه نفيسيه لسر بويرا كربلاء اف مرسيه ياوي یکم مرسیه د تاریخ ادبیات کرمانجان ده يعني سردما میرکتیان ده ملا خانی بحث اهل بیت کرنه بکرتی لبله شيخ عبد الرحمن اختبي درود النعيمه خدا مرسيه یک سربخو مستقل الجار عول مرسيه نبيسيه وزاروكنوي دو مرسيه ده لعنات اللي يزيد تينه مثلا قبل جم سنيان زيد نايديتن سني لعنات اللي يزيد ناينن مثلا دبيجي 100,000 لعنات دبيجن سر يزيد وتابعان بحريوان مظلومه مقتولان خاك كربلاء يعني جبر او مظلوم ومقتول خاك اخا كربلاء جبر او ظلم الواكر او كشتنكر 100,000 لعنات لسر يزيد بن ازبني افي مسائل حقا برفرش خو نفسان هم كوريبي عسكر هم كربلاء تفا تفكجي
aslında devama wî aniye. Lê ez benê divir da tiştekî zav balam kişan. Min tiştekî wisa yani erê ez canaz berê xwe didim heta wî ji destêm hebe ez yên kevin ez jî dixwînim. Ya dîwanên yên Osmaniyan, şairên yên Osmaniyan, dema Osmaniyan da ez wan dixwînim lê yani wek hunereka tekrîrê mesela hunereka tekrîrê de helbestên wî de heye ku gelek zêde ew dike yani dubare tekirine min zenê Ebdîn de jî dîtibû tişekî wisa nivîsandiye me basa Reddun Naîmê kir xwecam tişekete bîra min mala Yasîn Yusrî heye rast ew jî şopkerekî Şeyh Abdurrahman Rewdel tiştek nivîsandiye wî jî Rewdul Hayat ez bawerim tesîr lê girtiye nefsa xwecam ew jî rasta yani Şeyh Abdurrahman piştî Rewdun Naîmê tesîr li gelek kesa kiriye berî Şeyh Abdurrahman melayên Kurdan tenê dîwana Melay Cizîrî Memûzîna Xanî Mewlûda Bateyî tiştê bigirangî dixwendin lê piştî ku Şeyh Abdurrahman Rewdun Naîma xwe nivîsî êdî ew jî ket wê kategoriyê êdî Rewdun Naîma wî jî hat xwendin li nav Kurdan belav bû gelekî hat hezkirin gelek jî hezkirin û êdî teqlîda wê hat kirin ji ber wê piştî Şeyh Abdurrahmanê Axtepî êdî ew jî bûye modelek digel Mela û Xanî û Feqî û Bateyî ruhî jî bûye modelek gelek kes li pey şopa wî çûne tabii ev tradisyonên edebî ne mesela Şeyh Abdurrahman bi xwe li pey keçûye di Rewdun Naîma xwe de li pey şopa Xanî ya aqîdeya îmanê çûye yani rîtma wê feûl ev e Şeyh Abdurrahman her wiha Melexîlê Sêrtî jî bi vê rîtmê nivîsiye tu guhdê renutq û beyana fesîh bi vê rîtmê Şeyh Abdurrahman jî mesela em bêjin İlahi, Turuhi, Nekîşer, Misar, Karula, Lugêje, Tunîne, Medar yani aynı ritme. İcar piştî Şeyh Abdurrahman em dibînin ku ev ritim gelekî belav bûye ha em tê dînin ku divir de tesîra Şeyh Abdurrahman heye heta ew şairên ku dibin tesîra wî de neveyekî îfade dikin bijin çawa ku gotiye Şeyxê Axtep mesela Mela Nasreddîn Zoxê vê bi taybetî eşkere dibêje Meleyan Yasîn bi heman weznê nivîsiye em bêjin Mela Nuriye Ewhedî ew tam ji xwe tam yani muqellidê Şeyh Abdurrahman lê pir serkeftiye lewra mijarên ku Şeyh Abdurrahman nivîsîne wî her yek ji wan mijara kiriye berhemeke serbixwe her berhemeke wî 3000-4000 beytin Mela Nuriye Ewhedî Mi'raciye nivîsiye û em bêjin Şemail nivîsiye berhema Şeyh Abdurrahman jî Jalê Qawarê ve Balkêşe yani Rewdun Naîm 4000 küsur beytin 4500 küsur beytin lewra mesnewiyên divê kategoriyê de ên serdema mîrektiyan mesela Memûzîn 10700 beyte Leyla Mecnun Yusuf Züleyxa evana jî 10000 küsur beytin yani berhemên navîn jaliyê hecmê ve Qawarê ve li berhema Şeyh Abdurrahman êdî berhemeke mezin e 4500 beyt yani 4500 mı? 5400 4500 küsure taybetiyeke serdema mîrektiyan ev e yani mesnewiyên ku hatine nivîsîn êdî bi hecmin mesela ên Mela Nuriye Ewhedî Mela Nurlahê Godişkî 5000 küsurên îcar nêzî şeşa kiriye ya herî berfireh di tevahiya tarîxa edebiyata Kurdî de jî mesnewiya herî berfireh jî dîsa serdema piştî mîrektiyan re hatiye nivîsin Gulzar Şeyh Tahir Şuşî 16000 beyte berhema wî 16000 ez benî wisa sê-çar deqê me maye malûm e em ji bo vê program xizmeta gelek tiştan dike ez dixwazim hinek xizmeta wek bêjin gencê me jî bike yani ciwanên me yên ku çanda xwe pir baş nagirin gotineke giyaya hewşê tale em diçin wek bêjin Balzac em Dostoyevskî em çin heyata wan jiyana wan berhemê wan ji berez bere em zanin lê van şexsiyet û kesayetên hêja yên xusûsî mora xwe li dîroka Kurda xistine em navê wan nizanin de ji navê wan ber de em nizanin xwe însanekî wisa heye tune em wî haya me jî tune wisa meriv bi kom bike Şeyh Abdurrahmanê Axtepî xwe têk û hate gotinê divê çi bê bîra me yani komedya ilahiya Dante mesela tê bîra min yani ew jî klasikeke
Rojavayê ku bi İtalya hatiye nivîsîn piştî serdema Rönesansê berhemeke dînî ye yani mijara wê dînî ye berhema Şeyx Abdurrahman jî berhemeke ku mijara wê dînî ye lêbelê ji aliyê hêza edebî ve şêwaza edebî ve ji aliyê sîstema berhemê ve derfet nema ku em behsa sîstema berhema wî bikin lewra gelek orjinal e yani de honaka berhemê de wek xaniye mesela muğannîname saqîname jî lê zêde kirine heta di xatimeya xwe de jî saqîname nivîsiye yani saqîname mesela mijareke balkêş e dîsa xaleke dî Şeyx Abdurrahman digel me li perîşanê dînewerê divê were bîra me me li perîşanê dînewerî tabii Kurd e sahaya İranê temsîl dike di perîşannameya xwe de carê yekem wî li ser Kerbelayê beşek nivîsiye bi Hewramî li nav Kurmanca jî carê yekem Şeyx Abdurrahman Aqtepî li ser Kerbelayê mersiyeyeke lîrîk nivîsiye ku di jiyana ruhî a hemû insanan da bivêne vê karîger e mijareke dînî ye lêbelê mijareke ruhî û lîrîk û insaniye dante û me li perîşanê dînewerî bila werin bîra me malata awa bezmê gelek spas dikim Profesör Doktor Abdurrahman Adakîro mêvanên bû xebateke xizmeteka mezin ji bo zimanê Kurdî dike hêjî dewam e li Mêrdîna me li zanîngeha Artukleyê jî serokê beşa zimanê Kurdiyê jî wê derê xizmetê xwe dewam dike di nav vê liv û tevgerê de ku em demeka dirêj e em li dû mamoste bûn ku me wîkirina mêvan nisîb ev roj bû serserîm serçavên serçavnêj eyvallah tamaşevanên êja hefteya were roja şemiyê saet dinehanda em ê dîsa li gel hevdû bin ka hefteya were mijara me çi be ya rast ez jî mereq dikim hefteya were roja şemiyê saet nihan de dîsa me li hevdû bibînin înşallah.